Nina besilo sanibonani babukele emakhaya nawo wonke umuntu obukele le video bengisacela mawumusha kule channel ucofoze usubscribe ubottom ulike ushare ucomment uvule notification ukuze uhlezi unotified ngakho konke wena myeza wena siyamyeza msunwesha ngiphenduka isihlama nje nguwe wena nja lo ngiqhatha noThabani no King Bhaka wena msunwesha wena wenza lento owuyenza laphana ngesikhathi sendlunkulu ufika laphana udriver imoto ezinkulu ama Legend 55 ezinhle imoto ngingazi ukuthi le imoto ezinhle kanje uyithathaphi fika laphana udriver lezi imoto uzofuna ukungidayisa lapha ngikwa King Bhaka uzofuna ukungithatha ungifake kule moto zakhe ezinkulu umsunwenja wena wawufuna ukuyothengisa ngami laphana uthi unezimali ezinkulu asambeni uzongixhasa siyendlunkulu wenza lo masimba lawo ngathayima ngathi ifumbuka plensha lesiqhamuka ithi yona izongilekelela ukuthi ngiyoxolisa endlunkulu namhlanje udayisa ngami koThabani kumanje mina ngithola inhlambe ezingaka nje kuthiwa wena lona odayisa ngami wena nja wena mina manje ngibuyele emkhukhwini ngenxa yakho busy lana leli business nyana lakho leli osebenza ngalo laphana komasipala uyakhankasa lana uthatha imali eziphatha amandleni lapha kuthiwa le mali uyinike mina ekubeni ngingakaze kufike lutho kimi kuthiwa kunemali wena oyithatha kuyiphatha imandla lapha uqede futhi lezo mali uzongipha zona wemiyeza ukwazi ungiphe ngisho isenti wena msunwenja yeke kulo uhamba utshela abantu uthi khona imali owakwangipha yona wena nangesikhathi sikaThamara ngathukelwa wena nja uthambile laphana nayodlo 2000 noThamara after that kwathiwa lo 2000 uphe mina u2000 ushare nami ungakazi ukunike ngisho isifatini wena msunu ungakazi ukunike ngisho isenti namhla kuyoze kube nini miyeza ngithukelwa wena kuyoze kube nini mina ngihluphekela wena njalo nje mina mayekwenzeka izinto igama lakho malingena alisale lami ngoba yini ngoba sibona ngisho abangani awuyena umngani wami angikwazi kini awukwazi ekhaya angazi umuntu wakini awazi umuntu wakithi kodwa manje sengathi samathe nolimi nje sidididini angazi ukuthi miyezwe wenzelana lamasimba angaka lawo yidla wedwa imali zeyiphatha imandla lapho uadvertise business lakho lele ngingalazi uhambe ngama Legend 55 engingenawo mina kodwa yeke ukuhambe uthi wena umngani wami wena kuze ngingcola igama lami ngenxa yakho angingcolisele mina igama lami ngingalingangcoli ngenxa yakho miyeza msunu kade uyangidakelwa wena shit man wenza ivideo la wenza ivideo usabisa abantu angazi ubani lobuthi kudingeka ukuthi anqunywe lo video ngizwe lapha epagini likaThabani uThabani eyidlala laphana uthi wena inyanga kumele inqume umuntu uyadakona msunwesha uyasangana wena ubani umuntu shothi manje sekumele kunqunywe mina or kumele kunqunywe bani uThabani uyahlanya wena ngoba leya video yakhe angazi ukuthi ubani lothi kumele anqunywe or mina lo kumele anqunywe uyangisanganela wena mfana wena uyangisanganela nje futhi udu uyabo kumanje mina buka ngisishiphe esinjani ngenxa yakho ngiphelile inhlamba ngiphelile nyafinish iBM liyahamba yindlu ebengihlala kuyo enhle iyahamba ngibuyela emkhukhu